koji ćete uraditi sutra. Živela slobodna Srbija! Živeo Aleksandar Vučić! Snimanje sednica Skupštine koje vrše lica koja nisu za to ovlašćena smatrat će se nedopuštenim snimanjem i povlačit će se pravne posljedice propisane zakonom. Samo da znate. Znači nećete sačekati da čujete odgovore. Je bilo korektno da čujete i nas, mi smo vas saslušali. Mi smo vas slušali ovaj dan ispred s ove strane, pored predsjednika kada ste rekli 50 i čak i manje. U Debelječi vas bilo 70. 17. Evo, ja ću mu s onim... Ne, da. Ništa. Ičica! Ovo je pravo. Evo kako. Isto tako, 15 minuta. Predsjednice Skupštine, zašto je bilo teško da stojite 15 minuta od Padini? Zašto se sklonili? Šta vi radite? Vi od toga pravite cirkus? Hvala lepo na vašoj pažnji, ono rekli ste dovoljno, doviđenja. 16 godina ste pomno, onda ništa, ovo se ništa.